Ja sam počeo od nule, ja nisam imao ni štalu, ni zemlju, ni metar kvadratni nisam imao. Ja sam morao da krenem od nule. Imao sam dobre komšije pa su izašli u susret. I Zorenjivo, Kosi, livadu sakupili, doteramo. Znači mora malo da se, bez ljudsku pomoć nema ništa od posla. Znači sam čovjek ne može, mora da imaš neko. Jedan uslov je odricanje, moraš da se odrekneš par godina od letovanje, zimovanje, odmori. A da se živi može duplo bolje nego da oba dvoje rade, recimo dvočlana porodica, da rade oba dvoje u neku firmu, može da se živi duplo bolje. Sem pčelarstva ne bavim se ničim drugim. Sam rad u prirodi ispunjava čoveka prvenstveno zato što si u prirodi. Drugo, možeš i neke druge stvari da radiš pored samog pčelarstva jer imaš dovoljno vremena. Sasvim je dovoljno četvoročlanoj porodici da ima 100 društva i da dobro živi. Normalno da živi, sasvim normalno. Ovaj naš kraj gde mi živimo je prebogat i treba da se iskoristi. Može i u stočarstvo da se živi još bolje. Mleko, meso, sir. Od čega ti živiš? Od stočarstva. Mleko, sir, ali morao sam da se bavim i drugim stvarima, recimo poljoprivredu moram da radim. Žito mi treba, raž mi treba, kukuruz, sve je to i za njihovu, i za ishranu stoke, a i za mene, za nas, za mene i za suprugu. 2 hektara je sasvim dovoljno za jednu porodicu da može da podmiri sve potrebe i prema državi i svoje potrebe. Kad bi se malo samo država okrenula poljoprivredi i stočarstvu, to je da se vrati malo da pogleda da u stvari seljak Srbiju hrani. U poslednjih 30 godina čovečanstvo je toliko zagadilo planetu da su mnoge stvari nepopravljive. Uporedo sa ekološkim zagađenjem, a kroz modele ponašanja, nastalo je sveopšte zagađenje duha u čoveku. Nad planetom i ljudima je svesno ili nesvesno izvršen zločin, greh nad grehovima. Nažalost, upravo generacije koje su živele na kraju 20. i početkom 21. veka ostaće upamćene kao najveći zagađivači od kad postoji ljudska vrsta. Najveći zagađivači u istoriji čovečanstva. Ili ćemo se probuditi, pokajati, moliti oprost i zasukati rukave, ili se dobro spremiti za pravdanje budućoj istoriji. A šta ostavljamo budućim generacijama? Ostavljamo sopstveno đubre kao rezultat nebrige za opstanak i razvoj vrste, model ponašanja koji nesvesno zagovaramo, koji takođe predstavlja zadužbinu i to onu najopasniju. To je u stvari početak uništenja ove zemlje. To je u stvari njen kraj. Nažalost, što ovako pesimistički, apokaliptički govorim, ali govorim naspram onog što vidim. To je anti-zadužbinarstvo. Znači, potpuno suprotno onome što su naši preci radili kao graditelji, kao ljudi koji stvaraju i ostavljaju u budućim pokolenjima ta svoja dela. A dela današnje generacija, nažalost, su dela razgrađujuća i ona u stvari ostavljaju
jedno anti-zadužbinarstvo. Prljavštinu koju, opet ponavljam, je proistekla prevashodno iz prljavštine duše, iz nečistog života, neosjećaja lepote življenja.